Umugoroba mwiza kuri mwese mukurikiye BTN TV n'umwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare cyatangaje ko mu Kuboza 2024 ibiciro ku masoko byongereyeho 6.8 ugereranyije na 5% byo byazamutseho mu kwezi kwari kwabanje. Naho hanze y'u Rwanda urukiko rw'ikirenga rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwanze icyifuzo cya Donald Trump cyo guhagarika ikatirwa rye riteganyijwe kuri uyu wa 10 Mutarama 2025. Makuru yacu turaza no kurebera hamwe bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Reka tubekaze makuru yacu ku buryo burambuye mu byo kugezwaho nanjye Maripo niyo nkuru na Yves Iradukunda ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma nk'ubuza ko amakuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu. Amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere ku kigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare cyatangaje ko mu Kuboza 2024 ibiciro ku masoko byongereyeho 6.8% ugereranyije na 5% byo byazamutseho mu kwezi kwari kwabanje. Mu Kuboza 2024 ibiciro byongereyeho bitewe ahanini n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byongereho 6%, ibiciro by'inzu, amazi, amashanyarazi, gazi n'ibindi bicanwa byongereho 4.7%, n'ibiciro bijyanye n'ubwikorezi byongereyeho 17.9% ugereranyije Kuboza 2024 na 2023. Ibiciro by'ibintu bitarimo ibiribwa n'ibikomoka ku ngufu byongereyeho 5.8% ugereranyije no Kuboza no Gushyingo 2024. Ibiciro byagabanutseho 0.8%. Rigabanuka ryatewe ahanini ngo n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byagabanutseho 2.7% mu Kuboza 2024. Ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byongereyeho 5.7%, iby'inzu, amazi, amashanyarazi, gazi n'ibindi bicanwa byongeraho 4.7%, n'ibiciro by'ibijyanye n'ubwikorezi ngo byongeraho 18.8% ugereranyije no Kuboza 2024. Ibiciro byagabanutseho 1.6%, rigabanuka ngo ryatewe ahanini n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byagabanutseho 3.4%. Naho bamwe mu baturage bo mu kagari ka Karambi umurenge wa Murundi mu karere ka Kayonza baravuga ko babayeho mu bwigunge ngo biturutse kutagira umuriro w'amashanyarazi. Gatera Alphonse. Aba ni bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Karambi umurenge wa Murundi ho mu karere ka Kayonza. Abaravuga ko babayeho mu bwigunge bwo kutagira umuriro w'amashanyarazi. Ibyo bavuga ko biri mu bidindiza iterambere ryabo. Kuba nta muriro dufite rwose bitugiraho ingaruka zikomeye. Urugero nakwiheraho nize ibintu bya mekanike, ibintu byo gusudera, ariko no kuvuga ngo bitewe nuko nta muriro nta kintu mbasha gukora. No kuvuga ngo rero icyo ari cyo cyose yabikoranabuhanga iki nta kintu kibasha kutugeraho. Ubwo rero mutuvugane nk'abanyamakuru rwose tukabona umuriro byadufasha. Kandi abacuruzi icyo bakora nta kintu bakora babasha kwiteza imbere. No kuvuga ngo rwose dukeneye umuriro muduvuganire tubashe kubona umuriro. Murakoze. Uyu mudugudu wa Rumuri tumaze imyaka igera mu 9. Bwa mbere twatanze amafaranga umuntu turajya atanga 56 hari hagati mu gasantere. Amafaranga wasa irazivuga ko bitemewe, ayo mafaranga ari makeya. Abaturage bacika intege, amafaranga baradusubiza. Bakabanje barateranye. Bavuga ko bagomba umuriro w'Ikarambi no twagombaga gukura. Bavuga ko no gushaka tarasifa kari ifite imbaraga. Ibyo nabyo birahera. Icyo dusaba nk'ubuyobozi bw'abanyamakuru n'abandi bayobozi batwumva nuko twabona umuriro tukiteza imbere. Turagura uburasire, ubu nge naguze umurasire w'800, ariko ubu warakwamye. Ndongera ngo undi wa 720 nawo warakwamye. Uburasire ducana urabucanaho wamara kubishyira intuza yawe mwasezeranya, amasezerano yarangira kakarasire kakazima akaba tukajya ukajugunya. Icyo dusaba ni umuriro ufite imbaraga. Murakoze. Ikibazo cy'umuriro rero ni ikibazo kimaze igihe kirekire. Ubuyobozi bwose buje bw'akarere uko bagenda baduha meya, buri gihe habonetse meya tubwira ngo umuriro uraje. Iminsi ishize guverineri Gasana Emmanuel niwe atubwiye ngo umuriro uraza mu kwa gatandatu. Tugeze mu kwezi kwa mbere kundi mwaka. Bose munyamakuru mutuvuganire. Iyi santere ni santere irimo abantu bafite ubushobozi bwo gukora, irimo abantu bize imyuga. Tubonye umuriro iterambere ryarushaho kwiyongera. Twebwe icyo leta dusaba gukora dufitiye ubushobozi twagikora pe, ariko tukabona umuriro tukara ko twatera imbere nk'abandi. Icyambere nk'abana dufite bize mekanike ntabwo ashobora kubona ukuntu akanika.
dufite abana mu mago bari kwiga za pirimeri za nayini turakigira ku butaduha n'amabuji tubonye umuriro bana byatworohera ntabwo bakongera gutsindwa kubera ko igihe bavuye ku ishuri bajya babasha kubona uko basubiramo amasomo kubera yuko urumuri ruhagije tukaba turufite. ubwo BTN TV yamaraga kumva ndetse no kubona iki kibazo cy'abaturage ku murongo wa telefone twese tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Murundi Bwana Murekezi Jean Claude yatumugeza iki kibazo maze turamubaza icyo biteguye gufasha aba baturage. Yadutangarije ko bashonje bayishiwe kuko vuba aha bari butangire guhabwa uyu muriro. Muri ya gahunda yo gutara iyi project cyagiye gutangira imwe izatangira mu kwa kane ya rege mu kwara barafite hose harimo hazahavumbure ari abarushe n'abahagiye hose ni bamwe hose hazakorerwa rimwe project. Zimwe mu ngaruka zigera kuri bano baturage ngo nuko batagira aho bashesha agafuka igikoma ndetse ngo n'abana babo babura uburyo basubira mu masomo aho ngo mu cyerekezo cy'iterambere babona barasigaye inyuma. Ubu barasaba leta kubazirikana kugira ngo ibakure muri ubwigunge bw'icuraburindi. Gatera Alphonse, BTN TV, Iburasirazuba bw'u Rwanda.